Okay, díomh cardide agus fáilte chuig ceacht a trí. So haon é agus sí tá sibh déanamh an ceacht seo ar an ine. So tá gacrad an sin, seo an nas don ceacht agus an nas don irim. So rinne sibh an measúnú leanúnach in dhé ar an déirdín. Haon bí agus haon dí tá sibh déanamh an ceacht seo ar an géidín. So tá an nasc don ceacht an sin agus tá bhur Microsoft an sin agus bé sibh se ag déanamh an measúnú leanúnach an mórach. So seo an bailachhuiil sé kind of size difriúil an seachtain seo. So just be cinnte go sibh déanamh an ceacht seo ar an lá ceart. So ma téimiid isteach go ceacht a trí, tá muid ag leanúm to rá i ceacht a dó bhí muid ag Fallon faoin na 6 tithe atá amach an sin, agus inniu bé muid ag fécant ar an seach mar atá sé ag gcuine. So bé sibh ag dul isteach go dtí leathnach 171 agus 172 sa Bl1 Viel Spaß, agus an sin haon bí agus haon sí bé sibhse ag déanamh é seo ar an 3 so bé go dtí an 4 go bhfuh conné a chréicnú, agus haon é agus haon sí bé sibhse ag déanamh é seo ar an 2 so bé go dtí maidin de sahar na go bhfuh conné a chréicnú. Ok, so ma téimiid isteach chuig an leabhar, feic muid dus a bóire tá an teach a gcuin. So tá cúpla focail a gcuin don teach atá tábhachtach. So tosámmuid siús an seo agus rachammuid timpeall. So here haben wir der Schornstein. So sin, tá an focail sin arolalas a go bhas gaeilge ón Carol Nullig. Tá daddy na nullig, tá daddy na nullig ag teach den nach den núsan. Tá sé teach den núsan? Shimléir. Ok, so tá an Schornstein an Shimléir. So cábhfuil an Schornstein? Well, tá an Schornstein ar an dach. So an dach sin an dín. Now, suas an seo is teach faoin dín ach thar é sin an dachbóden. Now an dachbóden céir é sin an áléir. So an áit, well, I know in muitheach churmuid na maisicán nullig suas an sin nuair nach bhfuil siad in úsáide gin. So that's an áit a churmuid na maisicán nullig is an in dachbóden, sa dachbóden. So sin in our rear sin bóden sin an urlór san áléir. So sin an áléir. Nu an urlór faoin dín, brunam. Then haben wir der erste Stock. So Stock sin urlór. Nor támuid a curve na hurlór in ein ferganibh. So níl an Stock ma támuid ag seasamh ar an turlór. Ní dearmuid tá ag seasamh ar an Stock. Dearmuid ma támuid a dulgadí an ifig agus tá sé ar an tríú urlór. Dearmuid sin an dritte Stock. So der erste Stock sin an céad urlór. So sin thuastaire in our rear. An sin tá an ardgeschoss. So an ardgeschoss sin urlór na talún. So sin an príomh urlór san organibh. So sin ceann atá ar an talamh. An sin tá an celler. Sin an chuid an teach atá faoin urlór. So sin an síléir. Now níl síléir a gcuin sa fóbhór dus na tithe in éire, ach tá síléir acu sa Gearmáin. Tá siad an tábhachtach dóibh. Cosú leis na Americanig, denna siad a lán dus na rudí tí isteach sa síléir cosú leis an glantucán is gacrad. So bíon an machine glantucán agus an machine níocháin is gacrad híos an sin. So de gná bíon an celler acu. An sin tá an wintergarten. Now an wintergarten sin an greenán. So sin an chuid an teach na ní sin teach glunne. So sin an chuid an teach gléimord an greenán ar, sin an conservatory as béarla. So beidir goil ceann a gcuibh, beidir nach goil ceann a gcuibh, ach sin an rud. An greenán. An sin tá an fenster, das Fenster, sin an fuinneog. So tá an fuinneog an sin. In acaile sin tá die Haustür, sin doras tí. So sin an príomh doras sa Ceacht, so sin doras tí. Then haben wir die Garage. So sin an garáiste, beidir go bhfuil garáiste gcuibh, beidir nach bhfuil garáiste gcuibh. Then haben wir die Treppe. So die Treppe sin an Steire. So ich gehe die Treppe her oben, dem Suas an Steire. Ich gehe die Treppe hinunter, dem Schiess an Steire. Dann haben wir der Balkon.
agus sin an balcóin. So beidir gwyl ceann, beidir nach gwyl ceann. Ach, sin na féidirachtaí tá siad san ag thuirt dúin. So sin leistit an teach ach leismuit, brona, sin leismuit an teach ach leistit tá die Zimmer, na Schomri. So hier haben wir, das ist die Küche. Scho an Kisten, die Küche. Hier haben wir, das ist das Esszimmer. Scho an Schomre Bier. In Ake, das ist das Badezimmer. Schon an Schomre Fulke. Nu die Toilette. An Schomre Fulke. Und schon haben wir, das ist das Schlafzimmer. Schon an Schomre Lappa. Danach haben wir, das ist das Wohnzimmer. Schon an Schomre Sitje. Maar konien tu aan een woonzimmer. So, shin wonen, kasula schlafen, shin kolla. Schlafen, shin dulle de kolla. Essen, shin ihe. Bade, shin folke, ke folke dan, nu folke dan, got nu dull egg snav in arira. Und danach haben wir, das ist das Arbeitszimmer. So, shin an ifig, nu an shomra ibra. So, shin sheish sampli de shomri ata, I reint chehe. Ach, tá muidig dulráid chuig an, se glitchy, no, léim se haar, yep, seo an rud. So tá muid chun an léimhtuiscin seo a léimh faoi Sarah agus a chlán tá tréis bug chuig teach nua. Agus nuair tá sibh créicnithe leis sin, bé sibh in ann na ceistena a ragart an bhuairim. So buinean an bhuairim leis na ceistena sin inniu. So cá bhd a bhí Sarah agus a chlán ina choní sa Ceacht nua. So, tá si connéisisin ará. Cén cináltaí na bhfuil siad ina gcónaí. So, an bhfuil teach scuite, teach clas scuite, bungalow, nó teach sreatha. Orasán, cá bhfuil siad? Níl is againn. Cá bhfuil an teach site. So, cá háit a bhfuil an teach. An bhfuil sé faoin tua nó sa cathair. Cén chuir an anam atá an shráid bhaile nó an áit, ní liscuin. Conas a héan Sarah scoil, so an fain siad an bus, nó ten si leis an car, nó an siúlan si, nó an ruthair céir é. Agus céim fá gur wath leis Sarah a siomra leapa nua. So céim fá gur maith le hi é. Agus an sin, céim ceist a churann si a colcathair antse. So churann si ceist colcathair antse céir é an ceist. So rach muid isteach leis an is. So Sarah und ihre Familie sind umgezogen. So umziehen sind am Bricher Bugchach nu Bugatschegen. So Vugschied. Sie schreibt ihrer Cousine, dass sie schrieb quick a Kolkacher und erzählt ihr von dem neuen Haus. Also dass sie den Kirshi ist den Chach nua. So fragen ne Keschna as Gweilge an Wurm. So liebe Antje. Und will Zoomschach. Seit einer Woche wohnen wir in unserem neuen Haus hier in Ingolstadt. So, le Schachten Nues ta Koni Urim. So, seit einer Woche le Schachten Nues, Konien Moidisch nu so ta Koni Urim, in unserem neuen Haus in Archach Nua, hier in Ingolstadt. So, Ingolstadt in Balje in Bayern, in Bavaria. Das Haus ist ein schönes altes Haus am Stadtrand. Is an Teach sean agus jazz Immel an Valje. Es ist ein Doppelhaus. Ich Teach la squitche e. Unsere Nachbarn sind sehr nett. Ne Nachbarn sind Korsene. So ne dini konin beldurs. So ta Korsene an jas. Sie haben eine Tochter in meinem Alter. So, ta inin Tochter, aku, sie haben, in meinem Alter, im Moish, so ta an ish keine eki. Und sie ist in der Parallelklasse. So ta she's Bl1 keine. So, there she comes in the same class group. So ta she's Bl1 keine, ach nie so wrong keine, in meiner Schule. In Moskau. Morgens, gachmagen, gehen wir zusammen zu Fuß zur Schule. Tamer, zusammen sin le céile zu Fuss cos zur Schule go dtí an scoil. So Tamer's le céile cos scóil.
Dann ich wohne nur einen Katzensprung von der Schule. Na sin Phrase tá sé sios an seo. Katzensprung sin léim an chat. So is nach kaintse é sin, cílíonn sé sin go bhfuil si ina conaí an a congracht an scoil. Das Haus hat 3 Schlafzimmer. Tá 3 seomra codalta, nó seomra leapa sa cheach. Eine riesige Küche, so sin an Kisten. 2 Badezimmer, sin seomra Volkadan. Eins oben und eins unten. Oben sin Husdeire, unten sin Hiesdeire. Gesüle over und under, oben und unter. Ein Arbeitszimmer, so ifig, nu seomra Eibra. Und ein Wohnzimmer, an seomra Sitje. Mein Zimmer ist oben im Dachgeschoss. So an sin tá moitheomra Husdeire im Dachgeschoss. Level nu oorlor an aller. Das gefällt mir gut, tatninsche Schinlum. Denn ich habe viel Platz, nu Platzchen Spaß, nu Arch. Ich habe viel Platz, talan Spaßigum und kann lauter Musik spielen. Agus is féidirlum ceol ord a chenem. Wann kommst du mich besuchen? Cahan will du ag Ceacht Kurt cuam. Liebe Grüße, deine Sarah. So, le mas nu, le gach jagui, Sarah. So, anish is féidir live, dulisteach, chuig an firm Microsoft, agus na ceisna sin á ragart as Gaeilge, agus just bí cínte go brún sibh submit nuair atá tú críochna leis an bhirm. So sin deire do ceacht trí agus bunig í taitneamh as an cuid eile den seacht.